Issa tista' timxi fit-toroq Maltin b'mod virtwali. Dan wara li Google nediet is-servizz Street View għall-ewwel darba li qed juri t-toroq Maltin grazzi għall-immaġni meħuda minn kamera speċjali b'ritratti b'dimensjoni ta' 360 grad. B'hekk dawk li jikkonfondu meta jiġu biex isibu xi triq partikolari jew xi residenza, issa għandhom mod faċli ħafna ta' kif jistgħu jintilfu xi ftit inqas. Naturalment, din ibiċċa ġieħ ta' ras għal dawk li l-inkwiet tagħhom il-privatezza, anke għax permezz ta' dan il-proġett Maltin inqabdu għaddejjin fit-toroq waqt ħidmithom xi mixja jew xi kemmtejn. Google Street View huwa popolari ħafna wkoll mat-turisti għaliex huwa mod faċli ta' kif wieħed isib post li jixtieq imur fih. Min barra dan tnieda wkoll il-proġett Wonders of Malta li jagħmilha possibbli li ngawdu mill-wirt kulturali Malti wkoll b'mod virtwali. B'kollox hemm 30 mużew aċċessibbli virtwalment kif fissrilna l-manager ta' Google Enrico Bellini. They are finally available for all Maltese and also all tourists, all people interested in knowing more about Malta. They can explore the street of Malta, seen then also with the Street View technology. And as also of today, we are announcing another collaboration between the Google Arts and Culture and Heritage Malta, bringing the best museums and the best cultural contents from Malta, and in fact the project is called Wonders of Malta online on our platform, and in this way both projects can help making the most of the beauties of Malta and making them available to everyone, all the people in Malta, but also all the tourists, the potential ones, and those that will come in the near future here to Malta. Google Street View Wonders of Malta tnidew waqt id-Digital Assembly Expo li għalija kien hemm preżenti l-Prim Ministru Joseph Muscat flimkien mas-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri u l-Ministru Owen Bonnici. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem dwar l-ewwel ġurnata mingħajr tariffi tar-roaming li kien propju introduċa d-diskussjoni hu fil-plenarja tal-Parlament Ewropew 10 snin ilu u li ġiet konkluża fil-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. U għatenna kif it-tieqa d-dinja ta' barra f'pajjiżna kienet limitata f'dik li hija konnettività iżda d-diġitalizzazzjoni bidlet il-pajjiż b'aktar opportunitajiet u xogħlijiet. Żied jgħid li l-Gvern Malti dejjem kien fuq quddiem-nett f'dawk li huma ideat dwar l-ekonomija diġitali u dak li akkwistajna sa issa huwa biss il-bidu.